kandi ngo ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Warakoze gukora subscribe, God bless you. Nawe utarayikora uri mushyashya hano ndakwakiriye, kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Aka kanya rero tuje muri the update, ni ibiki bigezweho hirya no hino, ni ibiki bihari. Ikintu cya mbere tugiye guheraho nuko uwitwa Manuel Ugarte akaba yamaze gusozanya na ekipe ya Manchester United. Iyi ni imwe muri transferi zafashe igihe kinini, ariko nyuma zikaba zamaze gukunda. Uyu Manuel Ugarte ubu tuvugana kuri uyu munsi wo kuwa kabiri, medical test ikaba iri bube rwose nta gihindutse, kuko ari kwerekeza i Manchester. Atanzweho rero miliyoni zigera kuri 50, ziziyongeraho miliyoni 10 za add-ons, zose hamwe zikaba miliyoni 60. Uyu Manuel Ugarte ni imwe muri transferi zagoye ekipe ya Manchester United, ariko iyi ekipe ikaba yarakomeje kugaragaza ko imushaka cyane nka priorite yabo ya mbere. Na mbere yuko ikora amatransferi ya ba Delight ndetse na ba Mazarawi, yari yabanje kuvugwa kuri Ugarte. Ari nawe n'uyu Ugarte kandi akaba yaragaragaje ko yashakaga ekipe ya Manchester United cyane, bikaba byanarangiye ayi joininze. Naho ekipe ya Arsenal yo ikaba iri gusohora abandi bakinnyi. Uwitwa Fabio Vieira akaba yamaze kwerekeza muri ekipe ya Porto, ikaba ari diru isa nkaho yarangiye. Yerekejweyo rero nk'intizanyo, akaba azagaruka iyi sezo nirangira. Uyu Fabio Vieira cyangwa se Tibaga ni umwe mu bakinnyi batabashije kubona umwanya muri ekipe ya Arsenal, cyane cyane bivugwa ko biterwa n'urwego uyu mukinnyi ariho, ariko akaba yabashije kujya kwerekeza muri Porto kugira ngo abone playing time, noneho abe yagaruka sezo itaha, arebe niba yaba umukinnyi ushingirwaho cyangwa se uzajya ubona umwanya muri ekipe ya Arsenal. Indi diro ihari rero muri Arsenal nuko uwitwa Eddie Nketiah, nyuma yo kwanga kwerekeza muri ekipe ya Nottingham Forest, akaba ekipe ya Crystal Palace ikaba iyamaze gushyira hanze BDI cyangwa se yamaze gusubmitinga BDI yo muri ekipe ya Arsenal. Ibi ngibi rero byo ngo bimeze bite? Akaba agiye kwerekeza muri Crystal Palace, atanzweho miliyoni 30. Iyi deal akaba ariko iza kuba ihagaze. Ni deal bari butange miliyoni 25, nyuma hakazatangwa izindi 5 nka add-ons kugira ngo uyu mukinnyi ave muri Arsenal yerekeze muri Crystal Palace. Naho muri ekipe ya Chelsea uwitwa Kepa Arrizabalaga, umwe mu bazamu bahenze iyi ekipe, ariko ntibe iri kumukoresha, dore ko sezo ibanje yari yabanje gutizwa muri ekipe ya Real Madrid. Umuzamu wabo Thibaut Courtois yavunitse, naho agezeyo aza kugira ikibazo cy'imvune, ndetse n'igihe cya loan bari bemeranyijwe na Real Madrid kikarangira, akagaruka kwa Chelsea. Uyu mukinnyi Chelsea igaragaza yuko atari umutoza Enzo Maresca yagaragaje ko atari interesting kuri we, dore ko uwitwa Sanchez ari we uzaba umuzamu wiwe wa mbere. Uyu mukinnyi rero cyangwa se uyu muzamu Kepa Arrizabalaga akaba agiye kwerekeza muri ekipe ya Bournemouth nk'intizanyo. Iyi ekipe ikaba iri kumutira kugira ngo ibe yamwitabaza cyangwa se abe yayifasha muri iyi sezo igiye kuza. Ni mu gihe muri ekipe ya Chelsea bigaragara yuko umwanya wiwe utazaboneka, dore ko ifite n'abandi bazamu, ndetse no muri uyu mwaka yaguze undi muzamu mushyashya. Arsenal kandi si kuri Eddie Nketiah na Fabio gusa, umwana birereye kuva mu mwaka wa 2015 agasinya
professional contract yiwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 witwa Charlie Patino akaba yamaze kwerekeza muri Deportivo La Corona. Iyi ni deal yamaze kuba irangira, yatanzweho miliyoni imwe. Uyu mukinnyi rero akaba yagiye kuri permanent deal cyangwa se yaguzwe bya burundu yerekeza muri iyi ekipe ya Deportivo, akaba ariho agiye kuba akomereza kariyeri yiwe, dore ko kuva aho yazamuriwe azanwa muri ekipe ya mbere cyangwa se asinya professional contract yiwe atari kubona umwanya muri ekipe ibanzamo nawe muri ekipe nkuru. Nawe rero akaba yahisemo kwerekeza muri Deportivo La Corona, akaba ariho agiye kuba akomereza. Ni contract izamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2028. Naho twerekeze muri Liverpool ikaba imaze iminsi ivugwa ku mukinnyi ku muzamu witwa Giorgi Mamardashvili. Uyu Mamardashvili bakaba bamaze gusozanya na ekipe ya Liverpool, akaba ari deal yatwaye miliyoni 39. Uyu muzamu rero ntabwo ari buhite aza direct muri ekipe ya Liverpool, dore ko azaza sezo itaha, nubwo yamaze kugurwa ayo mafaranga yose Mamardashvili nabwo ari buhite joininga Liverpool ako kanya. Ni contract rero itwaye izo miliyoni 29 zizongerwaho miliyoni 5. Uyu mukinnyi rero akaba asinya kontra y'imyaka igera kuri 6 yose, ndetse hakaba harimo na deal ya yuko ekipe ya Liverpool iramutse imugurishije ikaba yatanga 10% iyahereza ekipe ya Valencia. Uyu muzamu yararimo akinira cyangwa se agiye gukinira sezimwe, sezo ikurikira agahitaza muri ekipe ya Liverpool. Tukiri muri Liverpool kandi nuko iyi ekipe ya Liverpool ikaba yamaze gutanga bid muri ekipe ya Juventus ku mukinnyi witwa Federico Chiesa. Uyu Federico Chiesa ekipe ya Juventus ikaba imushakamo miliyoni 15. Ibiganiro rero biri imbere cyangwa se birakomeje kugira ngo barebe yuko uyu Chiesa yakerekeza muri ekipe ya Liverpool, dore ko muri contract yiwe nta kibazo cyaba kirimo mu gihe ama ekipe yaza kuba yumvikanye. Uyu Chiesa akaba yakerekeza muri iyi ekipe ya Liverpool. N'ekipe ya Liverpool rero igiye ku isoko nyuma yuko yari yavuze ko nta bakinnyi izongeramo, ariko aho shampiyona itangiriye bakabona yuko hari abo bakeneye, umutoza Arne Slot akaba yagiye ku isoko, dore yuko bamubwiye yuko uko azitwara muri uyu mwaka ari byo bizaba bigena niba azakomeza muri iyi ekipe ya Liverpool cyangwa se azaba ayisohokamo akerekeza ahandi. Tuve muri Liverpool tujye ku mukinnyi w'umuportugais wakiniye ekipe ya Manchester City agatizwa muri Barcelona, yitwa Joao Cancelo. Joao Cancelo ekipe zo muri Saudi Arabia cyangwa se muri Pro League, Saudi Pro League zikaba zimushaka. Nk'iyitwa Al Hilal bivugwa yuko ibiganiro rwose bisa nkaho byarangiye, yo na City ikaba igiye kumutangaho miliyoni 25 zose, akaza kuba yerekeza muri Saudi Arabia. Uyu mukinnyi rero ni nyuma yuko sezo imwe atijwe muri Barcelona bitamukundiye kakomezanya nayo, dore ko Barca hari abakinnyi iri kugenda irekura kugira ngo ibone uko yandikisha abandi bakinnyi iyo bashyashya. N'uyu Joao Cancelo rero akaba arimo muri abo ngabo bagiye, akaba yerekeje muri Saudi Pro League. Naho muri Barcelona uwitwa Vitor Roque nawe akaba yamaze kuva muri iyi ekipe, akaba yatijwe aho
yatijwe muri ekipe ya Real Betis, ariko icyatumye iyi deal ikunda, dore ko hari amakipe yo muri Saudi Arabia yari yashatse uyu Vitor Roque ariko bikanga, icyatumye iyi deal ikunda rero yo kumutiza, ntago Barca ishaka kumuruzinga, ariko ikaba yanashakaga ekipe imufata ikanishyura salary ziwe zose. Iyi ekipe rero ya Real Betis ikaba yemeye iyo deal yo gutira Vitor Roque, ikazajya inamuhemba, ariko ishyiramo na clause ya buy option. Iyi buy option rero ikivuga nuko mu gihe byaba bashimye imikorere y'uyu nguyu, ama ekipe yombi yakumvikana ndetse n'umukinnyi, ekipe ya Real Betis ikaba yamugura. So wenyine ekipe ya Barca yaje kuba irekura, kuko n'uwitwa Clément Lenglet nawe yamaze kwerekeza muri ekipe ya Atletico de Madrid. Uyu mukinnyi we akaba agiye ku ntizanyo izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2027, ariko hakaba harimo option yuko uyu Clément Lenglet binabaye ngombwa amakipe abyumvikanye ndetse n'umukinnyi akaza kuba yemera deal yuko iyi ekipe bazicara bakagira ibiganiro bagirana byo kuba yagura uyu Clément Lenglet akaba muri Atletico bya Madrid na ekipe ya Barcelona, akaba ari ekipe zagaragaje ubuhahirane cyane nk'amatransferi aheruka, nk'aho Atletico yigize kugurisha uwitwa Griezmann muri ekipe ya FC Barcelona, nyuma akaza kuvamo nanone muri Barcelona agasubira muri ekipe ya Atletico, ndetse na Atletico nayo ikaba yari yaraguze Luis Suarez imukuye muri Barcelona, na nyuma yaho witwa Joao Felix nawe akaza kuva muri Atletico agatizwa muri ekipe ya FC Barcelona, nubwo yatijwemo ariko akaza kuba agenda. Iyi ekipe ya Atletico de Madrid ikaba yaramugurishije muri Chelsea. Iyi Chelsea nayo yarigize kumutizwa, rero bakaba baramushimye bakamugarura muri The Blues. Icyo nashaka kukubwira hano nuko ekipe ya Barcelona na Atletico ni zimwe mu makipe mu by'ukuri ahahirana cyane. Kuba rero Clément Lenglet bamutizayo nabwo ari ibintu bya danje, ndetse ahubwo icyo twakitega se iyi ekipe inyuma yaza mugura, dore ko Barca hari abakinnyi igenda irekura kugira ngo ibalance ibitabo byayo.